Zlatibor na svojim obroncima, među stoletnim borovima, skriva dragulj od velike kulturne i duhovne vrednosti. Crkvu Brvnaru u zlatiborskom selu Jablanica. Ova crkva Brvnara predstavlja čuvara zlatiborske duše. Kroz istoriju rušena, pa snažnom voljom Zlatiboraca obnavljana, broji godine i pamti svoje ktitore, neimare, ikonopisce i verujući narod koji je dolazio na poklonjenje Bogu. Ovaj značajan kulturno-istorijski spomenik, posvećen pokrovu Presvete Bogorodice, sagrađen 1838. godine, bio je mesto opstanka i okupljanja naroda tokom dugih okupacija. Građena je od brvana u pravougaonoj osnovi sa polukružnom oltarskom apsidom i predstavlja značajan dokaz graditeljskog umeća. Pored crkve je elegantni drveni zvonik, dok njenu okolinu krase kućice od brvana sa brašica. Ove, kako ih još nazivaju rodovske trpeze, su se u crkvenoj porti koristile samo povremeno, za obedovanje posle liturgije, pričešća, slava i drugih crkvenih saborovanja. Crkva Brvnara svedoči o osobenom načinu života srpskih planinskih sela sa početka 19. veka. Istovremeno, ona je mesto okupljanja Jablaničana, ali i velika atrakcija za putnike namernike. U duhu tradicije, u porti crkve, ovdje se tradicionalno organizuje doček pravoslavne Nove godine, uz raznovrsne aktivnosti kada se ovdje okupljaju mnogobrojni turisti i meštani. Jedno od najprostranijih sela u Srbiji, pored kulturnog iskustva, posetiocima nudi i doživljaj netaknute zlatiborske prirode. Nepregledni travnati pašnjaci, borove šume vekovnog trajanja i druge prirodne lepote okružuju selo Jablanicu sa svih strana.